Ayan, sa lahat na po dagiti barangay official, City Barangay Bacolod, Kawayan City, Kinti Kabangibang Barangay, yan, Barangay Maligaya. Naranyaga bulan, sikat mangipareknek, di karing-karimi, anapasnek, lamis ti aglawlaw, isut mang pasingkit, nabukel nga ayat, napno ti samit. Di bulan na nabili, sikat mang pamayek, di pating-pating ni anapasnek, diarik ni dranyag mo, di akupas adun mo, nang silaw ti pating, adi agmudun. Oras man ti dumteng tapnoy narak-naraken, tibilit ni ayat atar-tari patuin, pagtubok nga atong ikabaelan at tumbain, natipker ni naputno na usan ang gamit. Naranyaga bulan, sikat mangipareknek, di karing-karimi, anapasnek, lamis ti aglawlaw, isut mang pasingkit, nabukel nga ayan, napno ti samit. Di bulan na nabili, sikat mang pamayek, di pating-pating ni anapasnek, diarik ni dranyag mo, di akupas agung mo, nang silaw ti pating, adi agmudun.